الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على نور المبين حبيب رب العالمين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu anhu wa an Jubair bin Mut'im niki wa an Jubair bin Mut'im lan saking Sayyidina Jubair bin Mut'im nika sahabat Mut'im nika nama lain daripada Mut'im adalah Ibnu Adi. Men badan yang hadis rawahu Ibnu Adi nika berarti kibanika Sayyidina Jubair. Nama Jubair nika adalah tasghir dari lafaz Jabir bil jim al muwahhadah warra musagharan tasghir Jubair Abdullah tati Ubaidillah Hamid tati Humaid Jabir tati Jubair. Nah, Jubair ini berarti tasghir berarti Jabir kene mun Abdullah Ubaidillah Abdullah kene nah tasghir tati Jubair. Beliau Sayyidina Jubair sedah di tahun ke-8 daripada Hijriah setelah hijrah dan umur beliau adalah tis'un wa khamsin 59 sobung umur, tapi beliau sudah empon banyak meriwayatkan hadis Sayyidina Jubair. Bada Jabir bin Abdullah, bada Jubair ibnu Mut'im bin Adi, lebih terkenal Ibnu Adi. Qala anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam saat temani Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku qala dawu sapa Kanjeng Nabi. Oleh dawu fi usara Badrin ing dalem masalah tawanan-tawanani perang Badar. Rupane dawu laukana al-Mut'im bin Adi hayyan laukana dipare lamun ono yakni si urip sapa al-Mut'imu bin Adi yaiku Mut'im bin Adi ana iku hayyan isi urip. Sera Ibnu Adi nika orang sepona Sayyidina Jubair Walid Jubair Mut'im bin Adi. Lau kana lamun ono sapa Mut'im bin Adi yaiku Mut'im bin Adi ana iku hayyan isi urip. Thumma kallamani nuli kari-kari ngejak guneman sapa si Mut'im bin Adi ngejak guneman ni ing ingsun fiha ula innatna ing dalem mengkono-mengkono tawanan perang Badar ing dalem mengkono-mengkono tawanan perang Badar kang podo basin sebab najis sebab najis syirik. Fiha ula innatna ing dalem mengkono-mengkono tawanane perang Badar kang podo basin sebab najis syirik. La taraktuhum mongko yaktine ninggal sapa ingsun hum ing usara Badrin. La taraktuhum mongko yaktine ninggal sapa ingsun hum ing usara Badrin lahu krana Mut'im bin Adi. Allah. Saking hebatnya Mut'im bin Adi polan di anak Sayyidina Jubair. Rawahu nyeritakan hu ing hadis sapa Al-Bukhari yu Imam Bukhari. Dari Sayyidina Jubair bin Mut'im bin Adi atau saya terkenal kelaban Ibnu Adi
bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adabu law kana al-Mut'im bin Adi hayyan thumma kallamani fi haula innatna la taraktuhum lahu. Andai kata si Mut'im bin Adi masih hidup, kemudian Mut'im bin Adi mengajakku untuk bernegosiasi tentang mereka-mereka orang yang tertawan perang Badar yang bau busuk karena kesyirikan, beceng karena syirik dia ke Gusti Allah. Waktu Kanjeng Nabi ini nyebut orang syirik beceng, natna. Beceng gelak sebab mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, mereka ini kocak natna. Apakah Kanjeng Nabi berlebihan di dalam menyebut orang-orang yang syirik dengan natna? Beceng sebab pagi syirik dekat Gusti Allah. Al-Quran tibi nyebut najis kok. Al-Quran nyebut orang syirik ini sebut najis, benih orang yang najis. Tapi keyakinan ini saya kocak najis. Nah, jadi Al-Quran nyebut orang syirik ini sebut najis. Kanjeng Nabi nyebut beceng, beceng kesyirik ini yang kebeceng, natna. Bon, lagi keterangan masalah natna. Andai kata si Mut'im bin Adi masih hidup, kemudian bernegosiasi denganku untuk melepaskan mereka-mereka tawanan-tawanan perang Badar yang bau busuk karena najisnya kesyirikan. Andai kata kibar desaknya Mut'im bin Adi, la taraktuhum lahu, maka niscaya aku akan lepas mereka karena si Ibnu Adi. Dan hadis nikah boleh melepas tawanan perang tanpa bersyarat, tanpa ada tukar menukar antara tawanan perang. Boleh melepaskan tawanan perang tanpa harus ada tukar tawanan perang. Harus bodoh mun kaki ngelepas tawanan dua, engkau ngelepas dua, tak harus. Karena Kanjeng Nabi pernah ada bunga nikah. Mun saumpama naki beda Mut'im bin Adi, maka bingkok bekal lepas sah orang-orang setawan berning perang Badar. Nah, anapa? Aneka berarti dalil, hadis nikah dalil ala annahu yajuzu tarku akhdhil fida minal asir. Boleh meninggalkan atau tidak mengambil tebusan daripada tawanan. Jadi bebasaki dengan tanpa syarat harus nebus, harus ditukar, harus nikah, harus ini ndak. Nikah diperbolehkan melepaskan tawanan perang tanpa beda tebusan. Oleh hukama, oleh tak dosa, tak melanggar agama. Wassamahah bihi, dan juga meringankan samahah, beri keringanan deka tawanan perang. Li syafaati rajulin azimin, karena syafaat atau pertolongan orang laki si agung. Siapa mereka? Ibnu Adi. Ibnu Adi orang yang terpandang. Ibnu Adi yang sepuh daripada Sayyidina Jubair. Mun saumpama neki ibadah, maka niscaya bingkok karena Ibnu Adi gila bebasakin tawanan-tawanan perang Badar tanpa bersyarat, tanpa harus beda tukar menukar, tanpa harus beda tebusan. Bagi bingkok ayo coba beriya sebabaki karena Ibnu Adi. Nikah hadis narangaki oleh hukum ngocol melepas tawanan perang tanpa syarat tebusan atau syarat ropo-ropan tawanan perang. Jadi hadis beri nerangaki iki peneka harus beda tukar menukar, tebus silahkan dengan cara sehingga sebagian ulama Imam Malik ada tak oleh nebus orang bi orang, karena mau nebus orang bi orang berarti pada neba ya pak matiin orang bi lain neba pendapat Imam Malik bimalin au bi ghairihi, kelaban tunya kelaban pese atau kelaban lain lah cek nebus bi orang. Tapi pernah sahabat pun juga nebus orang bi orang, bahkan tanpa tebusan sekalipun Nabi SAW juga pernah debu. Laukana al-Mut'im bin Adi hayyan la taraktuhum fi haula innatna
la taraktuhum lahu. La thumma kallamani fi haula'in natna la taraktuhum lahu. Andai kata ki ibadah Mut'im bin Adi maka bingko orang-orang kening tawanan perang ning perang Badar yo cola bingko. Lepas sabingko karena menghargai deka seseorang yang dianggap orang yang terpandang kipeneka Mut'im bin Adi. Naam, taib. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membahasakan orang syirik nikah adalah natna. Makna natna nikah boceng. Syirik nikah yang boceng. Karena syirik ini adalah perbuatan sepaling itu sana ada semelebihi itu sana syirik. Dosa apapun, sebesar apapun, sebanyak apapun, kita ada kesempatan isapora tining Allah Subhanahu Wa Taala kecuali itu sana syirik. Menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala, menjadikan selain Allah sebagai tandingan, andada. Beda pangeran selain Gusti Allah. Beda orang sabrik kekuatan di atas kekuatan Gusti Allah. Ini bahaya orang ini kan. Bahaya. Jadi syirik ini adalah dosa setak bekal seporah tining Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka ini kocak natna, beceng syirik ini kan. Apakah Rasulullah SAW berlebihan? Lah, tak berlebihan. Karena Al-Quran pun nyebut najis. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidal haram ba'da 'amihim hadha wa in khiftum 'ailatan fasawfa yughnikumullahu min fadlihi فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. Gusti Allah Ta'ala debu. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Innamal musyrikuna, sesungguhnya orang-orang yang musyrik. Najasun, itu najis. Orang-orang syirik nikah hukama najis. Benih apa najis? Sampean salaman bi orang kafir terus abeco, tak usah. Melamun abeco cek karena najis, karena apanya meneria corona 19 ria. 2019 COVID-19 apes 19 bitang nomor HP 19 dibudi. Mun sampean beco bener karena najis. Semaksud najis kele keyakinan syirik ke Gusti Allah sing kaya koca najis wala yaqrabul masjidal haram ba'da 'amihim hadza. Maka janganlah mereka mendekati Masjidil Haram sesudah tahun ini. Tahun lemak semak di Masjidil Haram. Le mangkin nih Pak. Turis nih mulai masuk nih Mekah. Banyak kulo oleh kiriman dari kancah video-video mereka pun menunjukkan akhir zaman nungkumpuran. Bila Mbak Abdullah ni pernah debu meni-meni lek wis Mekah iku banjir berarti me kiamat. Karena rang-rang ojen setahun ojen sekalian mon zaman gak sah. Mbak ni debu meni-meni Mekah iku nek wis banjir berarti tondo kiamat. Berapa kali banjir jelah. 2005 ke sebanjir aja. 2005 saya ampun talebet. Ojon badai ini Masjidil Haram pernah merobu gak sah. Sampai robu banyak jamaah haji seseta beberapa tahun yang lalu. Leman kene oleh tahun beri ini kulai keremen kancah banyak turis Alepu ning sekitar Uhud. Masuk ke Mekah punan. Sekejap lagi bakal masuk ke Masjidil Haram lah. Padahal Al-Quran pun ada bu, wala yaqrabul masjidal haram ba'da 'amihim hadza. Tak oleh orang-orang syirik dekat Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang tak nyembah Gusti Allah, yakni orang-orang di luar Islam masuk ke Masjidil Haram. Makin ke tanah haram masuk, sekejap lagi ke Masjidil Haram. Dan terbukti ini kah? Debun Kanjeng Nabi ini ongguan baca.
Teti sesyirik ni adalah alirna. Dharma hukum orang Islam ngabin orang kafir musyrikah tak boleh. Larang di Al-Quran. Ada remah mun dia. Udah remah orang anu pada seneng suka sama suka. Cinta sama cinta. Ada hukum mah mulai suka sama suka. Wah, jangan siapa. Temen hukum dina. Anak peraba nih keba orang. Laporan ke polisi. Tanya interogasi di polisi. Bener bon ngebeburu. Kana ria, nyaman ria. Sebinek ngocak, enjang kok tak kebeburu Pak polisi. Engkau norok emas ria. Engkau seneng engkau. Berarti beneban sing ngajak buru. Enjak engkau sing ngajak buru. Engkau cinta dan emas engkau tak bisa odi tanpa emas ria caan. Akhirnya norok. Berarti ada lah pasalah kening suka sama suka. Paham kau jangan lagi. Adapun secara aning Al-Quran, hukum agama Islam tak oleh orang Islam ngabin orang kafir bi orang bine musyrik ni tak oleh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Wal amatu mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum wala tankihul musyrikina hatta yu'minu wala 'abdun mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum ulaika yad'una ilan nar wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati bi'idnihi wa yubayyinu ayatihi lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman kepada Allah. Wala amatun mu'minatun khairun min musyrikatin walau a'jabatkum. Sesungguhnya wanita budak yang beriman itu adalah jauh lebih baik daripada wanita musyrik walaupun dia menarik bagi hatimu. Bodoh yang ratin keng agama mana tak pada. Wis. Jakabin, bada budak celang sokon regosen cuileng nar korang celeng musan ria culeng husnal hitam kusba kuseceleng mon husnal hitam berarti bagus pungkasan mon ha husnal hitam kusba kusering celeng paling jeneng wis. Ane kadabun Gusti Allah wala amatun mu'minatun khairun min musyrikatin walau a'jabatkum. Amat yang beriman kepada Allah, budak yang beriman dekat Gusti Allah khairun min musyrikatin. Allah Taala sih ada lebih bagus. Mun jangan sampean baca ratinan saya. Kristen. Berapa orang asal Islam norok berpindah agama dekat di luar agama Islam hanya medek kenikmatan sesaat nikah kun karo karena dasar cinta itu buta cinta segala-galanya akhir sampai ninggal agama nah ajib. Jadi tak oleh sampai bila hatta yu'min sampai orang binek semusyrik kelak beriman ke Gusti Allah mulai masuk Islam keneng kabin. Wala tunkihul musyrikin hatta yu'minu wala 'abdun mu'minun khairun min musyrikin walau a'jabakum. Orang-orang binek semukminah semuslimah. Janganlah kalian mau dikawini dengan orang-orang yang musyrik, orang laki seta Islam, walau a'jabakum, walaupun tampan, soki genteng. Wah. Siapa sih? Reng bini saya kan masih tak tergeliur kening reng laki soki, genteng. Nopo? Keng jia tang laki tayo. Iya. Ku tekun kontak, ku tekun ATM. Wala 'abdun mu'minun khairun dabun Gusti Allah wala 'abdun mu'minun khairun min musyrikin walau a'jabakum maka seorang budak akan jauh lebih baik bagimu daripada orang yang musyrik walaupun menarik bagimu.
Apa sebab dabun Gusti Allah? Mak lebih bagus budak laki atau budak bini kang kuy orang laki seiman lebih bagus ngabin orang bini budak sekalipun sepenting iman orang bini se muslimah lebih baik alakeh bi orang se budak se beriman daripada gonteng soki tapi tak iman ke Gusti Allah. Ulaika yad'una ilan nar, karena masih radin masih genteng tapi ngajak ke neraka. Masih genteng, masih radin, tapi ngajak ke neraka. Wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirah biidnih. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala selalu ngajak dek ke surga ben pengapuran Gusti Allah. Tina jaga aja pon sampian. Masalah ada potongan Nabi ini na saumpama. Tak menarik sekali. Jongo diereng enggak gemek. Saumpama oneng gemek kempian. Jongo diereng enggak gemek. Di budi enggak oplet. Motor oplet dulu. Dari ada saja wis, enggak denggek wis. Khairun nega lebih bagus daripada min musyrikatin orang bine se musyrik. Walau a'jabatkum, walaupun menarik, jaga aja. Jaga aja. Tina le beda remar matang panjentang rezeki kadaria, gemek ria. Keng colok gemek deki. Deki mulai di ngaji kemas harap nah mek gemek. Mek morong ngono gemek ban. Iman kok gemek berarti telur ban, telur gemek juga berarti ban. Tak oleh ngocaan coba dereng bine ne kata oleh ronggorongon je sebine yo lok renggereng berarti laki na moseng deh ya. Jadi sebine yo lok renggerengan di mana renggerengan laki orang. Ketang je sebine yo lok ketang. Iya berarti mau selaki ketang berarti lutung mau sebine ketang selaki lutung ruah. Tak mungkin lah ketang laki orang. Setan je sebina yulok setan. Waduh ki malam kayak nyelek ke setan je kaki. Ya mon bina yulok setan berarti bilakin absaab. Karena dia lah pada bangsa alus saja. Waduh mon kare kadung tanda, kare kadung atokar, kebun binatang sebut kapi. Bejeh kasan. Cuma sebut kapi kuatang. Tangamui sapa orang. Orang wine iri ya. Menghulake no salah butak. Tapi Islam jaga aja lah. Tina masih tak ingat sahrukan tak apa-apa. Nggak sahru bajaran temur baiklah. Sepenting agama apa ada, iman apa ada, akidah apa ada. Khairun min musyrikin. Ane kedabun Gusti Allah lebih bagus daripada gonteng sogi mapan keng musyrik. Walau ajabakum, walaupun kaki lebih tertarik dari orang laki si genteng gele. Saya tak tertarik dengan bini radin. Saya tak orang bini kamu masih tak tertarik dari orang laki si genteng. Nyorong laki ngak ridho Roma, oh nyongok kaki akaca ngak sapa mau nak kaki. Ya ridho na tak gelem. Wah gondang agak daruah. Orang bini ini orang laki degi yang wopo. Nyari nih cek repot, korang kaereng lah, korang lancu. Lah kaki kata siapa? Cek nggak cukup julung je kaki. Ki mun terus sempurna angki ngebai tibi. Kekoran orang laki ini kayak sempurna akibi kelebihan orang bini. Kekoran orang bini sempurna akibi kelebihan orang. Tadi saling menyempurnakan. Ada orang sempurna. Apa saya kandi bi orang laki, orang bini tandi. Apa saya kandi orang bini, orang laki tandi. Saling mengisi, saling menyempurnakan. Neka fungsi orang akabi. Mau sampai nyari sesempurna tak nemu. Pasti beda kekurangan. Oh, nyari orang bini sesempurna dari konco sampai konco. Beda rating yang beteka. Tak gena.
Bodoh akhlak bagus, santun, aduh keng tak ratin sekali. Kalau ada di ya. Ya gocengan aja tak pantas. Pun teretuk mau numpak sudah motor. Tak kok siapa kanjana. Wah mohon maafan, kebegadar bulan. Aja itu tuh waki deh iya. Iya ring kakek ki mapan, kakek tertarik dek muan itu. Mikir kakek mulai sakit. Mun nyari ring bini si pokok ratin tapi kelakon tak gena. Kakek ki beres, mun kakek tak kelar ngengon nih. Jadi keset kakek. Sa waya du tembe. Lesoh, rakora, wak penai. Anan gebe. Anggo ku tangan bae kakek lemon deh. Pas paku amon sake selake. Lo tak kerangi ngonen, dunya nala tada pas sake. Teto kolna kakek bibi na. Bunuh hari kakek tabu ceta kakek. Kamu rebine si akhlak mapan, tikel je kajem si tak baterati. Mau semua dek remadai. Ya tak koning, ya tak jeleng. Ya tak teki, ya tak panda. Ya lah jadi ya lah sokor lah. Bina na lempo, alhamdulillah. Sepenting iman apa ada, agama apa ada. Nyaman mon lempo ya osom ceno. Langkep kasor aja. Selake menge, sebine lempo. Selake menge. Lawes ah. Lempo selake menge. Sepeda pancan. Cit ke pancan. Can selempo ngocak selake. Kasan jange sek kok. Ku tak can semenge, benenge sek je taih nyabeng ngoncok taih kok. Tina jaga aja lah pokok naga mana pada. Pokok je lebih bagus ini nama selake mengis bini lempo je. Kambing demak melanoro atau rela tahu mengi. Go temur noro, do lao do deje noro. Tak kau pula cite go kata. Aja benenge sek dia. Nyabeng onco. Jek norjo noro tak kau neng dung supit lambu. Neng somper lambu lah nonton selake. Rela tak kuat. Tapi khairun je wis. Lebih bagus dan Gusti Allah. Gusti Allah sih ada bu. Kimon can nafsu abe ni ki orang be Pak. Terus teki. Selancu. Dodo mano, bongkong ketewel. Terus apa gerigi duri salak. Bibir sigar kopi colon nggak koboan ya lah. Pokoknya bade baik ke orang nak ada ring sempurna. Saya sempurnanya bidadari gua ku. Ini kah. Nika perlu sampai yakin dadi sampean maneh tak mau gawo bodoh artis kono king. Mon tak pada ke mana wile cek akak artis cek nyongan artis tok lah. Akhirnya bandingake bibi dulu kak ngono blas ya. Ya kak ngono sekali mon bini nebeen. Sesek congo artis. Waduh kak ngono blas. La ilaha illallah. Kon cewek gawo. Tadi hukum orang ngabin orang saya musyrik ni kata oleh, nya oleh banyak ning Al-Quran kata-kata musyrik ni terangake bi Gusti Allah penjelasan dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. La ilaha larangan-larangan syirik ni kebanyak. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Ma kana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana Hanifan Musliman wa ma kana minal musyrikin. Bahaya orang syirik nih. Takut tak kuat sampean mun apolong bi orang musyrik. Nah, jadi bahasa aki beceng orang syirik nih kah. Ning Al-Qur'an bahasa aki najis. Jadi cewek gawo mak bola sampean pentareng soki tapi poro pabi agama cek gelem otaba mbak penta orang gonteng soki tapi agama tak pada cek tinalah oleh sesa biasa be oleh operator budian deh oleh operator oleh mas operator
Siapa nyaman aja. Mas Boe aja deh. Promosi gue nih ya. Saya berminat langsung chat gue. Dijamin. Tulisan saya konek nih kabolan. Jamin paste jujur paste. Lah percaya aja lo tak kira macam-macam. No khairun riang. Daram apa ini? Wonjong kau tanda ke boe dia jadi mah tanda ban. Hari ya khairun dia daripada ganteng tapi celoper ke nampak. Hah? Kok benteng punya tolang ah. Dia jual lah bu. Orang ganteng punya tengkan. Sedang megenteng rula si banyak kulin aja. Masih ganteng ngongkoi lah nang ngedo. Nggak babaan nih mau sobatnya punya kulin. La ilaha illallah. Nah, termuka pada selamat dunia akhirat. Amin. Aneka anapa nerangaki oleh hukoma melepaskan tawanan perang tanpa harus beda tebusan. Baik tebusan aroba orang atau lain. Nah, karena Kanjeng Nabi menghormati deka Ibnu Adi, andai kata Ki Odi terus bernegosiasi bingko, makai lepas bingko kapija, tawanan perang dari perang Badar. Wallahu a'lam bishawab. Deki sopu hadrah basaudan. Allahumma salli afdala salatin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa ghafala an dzikrika wa dzikrihil. Allahumma salli afdala salatin Lugatin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك غافلون ربنا انفعنا بما علمتنا وفك أهلنا وقراباتنا كتر أنثى وذكر رب وفقنا ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل خلاءتك يا علماء نهضى بالخير ونوفى كل شر ربنا واصلح لنا فأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر وأنت أكرم من ستر مصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء فيه للناس شفاء وعلى الأهل الكرام الشرفاء صحب مصابيح الغرر اللهم اهدنا واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولينا لف أمرك وعصاك فحسبنا الله ونعم الوكيل علي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين فاتح حضرة حبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين كافة الأولياء والشهداء والصالحين أينما كانوا وحلت أرواحهم من مشارق الأرض المغاربها بر وبارها سوسا لا رحم لي بهذا الكتاب الإمام ابن حجر الأسقلاني ثم إلى أرواح الجد عبد الله وزوجته الوالد أحمد خليل عبد الله وإخوانه ثم إلى أرواح أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين
أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة اسمه الجنة ويختم لنا بالحسنى في خير وتدفع إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، تب علينا أنت التواب الرحيم، وارحمنا يا أرحم الراحمين، واغفر لنا يا خير الغافرين، صلى الله عليه وسلم محمد. الحمد لله رب العالمين.